Ko korike o ho whangamoa I he talamalo e whanua mga hi talawhatapu ko dobe. O ku whawhatapu atu pa mihin, talangata te au whai ki tō mama, o kai atai whainga maari e koe ni. Ke whahoka tuai ho mau polkalama kuia whatu whanua wha au ki he weekend.
ai ko ma fa nga mari gani I he hoani ke fa e fa tala no I he administra polisi fika ke pe mo e tau proklama ko ia ki he wikeni ka e ki mo ai ko fia ke tata le ki mo tol kainga ki he proklama ko ia o e wikeni o e fia fini tata le ki mo tol mo e whadawanga pe e o kuango le ia te tau proklama ke te ki mo tolu ki abina mo e whaambena mo ma o ha malolo le I he pekia tau te foki mai o hoko atu e tau ngahi ngawe koto pe I he wike ko e ni taimta tau pe ko fia ki tata le minista ki he laine Paula piven pigual malo e tau mau e ahoni piven malo ngā ue pa mi tongana whewheha ke ki he whiawhini. Oi tau lawa sol. Malo e mawhanga maari. Ko le te bege u whanga te whaitapu. O kongo le rea tu e? Iyo, kongo le rea mai be. Ko ia. Koe toki makonga pene ngai ngau ke hao ni po. Ko malo pe whanga maari ke lava. Kata programa. Toki hanga whatawa to malo lo whake. Whakalai te koe ne chektei. Koe. Ko lotonga mama fuke pare mia he whakatala he kai New York e kau minista paha palu. Ai ka koe whanga fuke whaawa whare alea hu ka au. Whaawa whare alea hu ka au. Koe. Ko whinga pen ke tō ate hu ngau e ka teo amara fuke teo e ai pacheti mononga hi mononga hi palani. Kei lai fuke pe kiloka mai uri poti. Me ka ua si mga i alame pe. E wawa whalere o ka au. Pe tāpuni he atani ma. Officially tāpuni. Ko iu. Kei mau pe o haere fio ke whalere pe o. E ko hau pe hana hane whafonga. E koe whakanganga rewe te whaawa he aho o wala. O le reu ono taranga e pacheti. Koe ai tu ia koe ai mo ngai proklama ia pe mo ai ko mo hu fo ko ni ko hu en o talanoa ko ia hanga ke whamatala ke I he pacheti. Ka ko nga koe wiki ko si fo ke pivena ta talanoa fo ki nai amna ke ta talanoa ke o folau ko ia ki siaina. Pea kai ke mau hawhainga maari I he ne tuu koe ko si. Pe ta toki toloi mai ai ka venga ko ia ki he weekend. Ko tui be mahalo ko o te uki Afriki he ke whakataha ko ia. Tuku ke he ka pau kua ha mea ke loto ko ke ta kamata mea ka koe whakataha whako ni mahu inga pito. Whakataha ko ni na ke wholau atu ai ki seaina. Ka kapate taki kamata mai bea pata toki foki mai ki ke whainga isiu ke he peka pai ke toe taimi. Koe ngā koe... Iyo, taki mai be koe sol. Pai ta kamata me. Koe. Koe tau mua whuke u whataha koe ni koe hai ka veinga mahu inga na matu ungai ho mau wholau koe ni ki he whakataha koe ni ki se aina. Koe whakataha koe ni koe whakataha pe me ta whaka pureanga pe koe whakataha pe nia ai pureanga se aina na e whakawhi koe ki ai. Koe sol, koe o maari koe whakataha koe ni koe wak whakawhi na o mai ki tokon pare mia. Koe minisa ia koe he information and communications technology. Pea kohono mo nina kei ke aha kufu amanaki ke whakataha. Koe taimwena o mai mea ku ai whawhi ku whihia koe ai tokon pare mea te ufolau ia ke mea aviation ni. Pea whakumalewa ka me tipe ke iyo whakumalewa he tokon pare mea ke ka me tipe whewhe ke alu au o whawhawhai ai whataha koea.
Kai fo ke mahino ko foi fataha ya ko fataha a World Internet Conference ko foi institution ni ana ki fo lo be ta ni ho fule na hanga o falere ai fahinga fataha be ni ba ko fo open up in effort ngai fata ke Asia Pacific ke fai ki Hong Kong o mai invitation me pula seina ko o mai invitation ni pe to hele pale ai to kon pale mia o fa hokot o mo ua ke wa ga minister public enterprise he ko ne area of expertise ya o mai le fa fe lo to fuga le fa le ke yo fu fa ka ke ga lo to le fa le o fetu tak masi o tra mai o ke mai misiaina pe ko wa ha ka fola ko ga i pa ta ko ga i lo ko au pe na fa ka fa tamai o na la to ga to fa pa ta o i ai pe pi ge mal tamai ko mo potikati o ma alu o to ka to pe siaina ko fimi ai conferenisi ko ni dai ko no film ko integrations of artificial intelligence and digital technology in shaping the future. I go for film here, but I might have something topic ke mau te wa ha mau intervention ya mau ki le pana mai le ka ke o pakau nge inline he topic he topic ko ni ko digital how digital intelligence empower a good governance. Pe o tai mena mau ala te ko ki Hong Kong o ko program ba ka re o se program ba ka ho ko fatonga o ko ka ule ko ki mo a me ka engineer ai ka entrepreneur o enterprises public enterprises mo na ta no he applications so integration AI ngai technology na ki pe ma fama be ga pe mo se aso no te ki topic ko ke fai tala no e ko no mo ni ke au he ocean me I found it very coincidental o luaki ne kai ko au ne ai ko alu ua hoko fata I just happened to be there with yours but now o hana le va uia o he ko ngai ne kau e fehu ia he ngai presentation ko he raka ho pe anga fe e tau mateu tongo ya ko ta whakaako ko generation whakaako o ko he normal formal education ia ko tau ia ta whata ni matahano toki kakato ai graduate mataha me he post secondary ka koe teknologia ko ne artificial intelligence pe mo digital intelligence o ku mahina pe ta hawa ta tolu o matoto foi teknologia foi generation eta pe o fast pace agora ko na ta no ale pe angale wa how do you force this kahau kapau ko atunga ne tawa he tau formal education system it takes so long ke tau autism generations ka digital technology oi mahina pe ta tol ta fa o outdated technology ai ko ya
foi generation ko te tia ho mai foi teknologia po e pare va o mo sa so diliwe ai topic na mai hange ha fa fe u et ke kau ki ko ni po kau o expert ko ni ken digital technology digital intelligence ken digital technology and digital intelligence empower the education paradigm shift. Okay. Aya koe tale ai whanonga mai ai fraternity koe ne ako ai foi system koe ya. Mai whama mawhapea māmani hono tiu e whai ako. Ena i hangare wau ia ko hui ko sio ko fuvawe alu ai teknologia. Ya ko whakatata bea ke vawe ai innovative mo discovery ai new knowledge he ako ka jena hanga whatoanga ai inefficiency ako. Pahare wau presende whakaukau goe ko teita mi tongani ko teita ka tongani me ko foi to wafi ko tope ai ko foi generations o ko i he tau sense ko me ko to wafi ko tope faire i mai na hu he cluster o flu he foi education system o ki he na form fitu to be to no nge au e fit nge au me foi to afe ko foi inefficiency na no fa tokanga ki ai mai no pe o lava pe ko ia ko tau continuity lava ne ko ka ko e ko esa whole ke tau lava alu mo esa society e ko na no fa o whakaukau o ha society fe ka pau e hu e foi totolua fe ko kalasta pe lava he effectiveness for education system education schooling system or keep them interested o au ge form fitu o ke ma pe tolua fe pe ko wa fe ni mangiau o foi populace foi population ko ia i muy food change ko foi tanolo foi process ai no fa whakaukau ai he mea koe he konga whuki ai foi approach nai whai koe e siasi po hiwa he reform koe ako kana ulau e whai ngā maari koe ia koe ui koe whukau ko poto ni he teknolosia ke no hanga ngau whakaukau i mai ange ai foi dimension koe he koe issue koe ni o hunau tala no ai he fuwawe ai alu ai generation whaka teknologia whaka robot whaka AI ene fuwawe issue tatau peo fe takai koe pe mo formal education peo lau ea koe whai ngā maari koe uhinga na hanga reisi issue pe lava he for institutions koe ni o advocate pe toi federal research he foi approach ko ni ke more efficient education system sai kana fa mafa pe he curriculum fatongia ke fai he curriculum ko mani mengai fonua tu marian o punau o punau fa mafa pe ka fai ko traditional o approach education o kauhanga o ate ngahi subject na textbook ke kau fai ako ke na fai ako pe tuangi ke fai ako ka ko fai nga kau boya ulava pe o hinga le rei pe tau tala no ai ka fai ako taha o fa na wako taha
ma foi system schooling eta ko tai me go tau alai ki population ke meka scale oi sta ko ante fatata na go o vai class ta e aplau to hi te au ni mafitu go tongani ko aplau to hi te au ni mafitu go ka fa ya ko ke hi te au ni mafitu i he le volo oi class o ta ka ke o atu penga i topic compounded topic and subtopic me e fa ya go training go apia ko fa ya go train no doge na lava unpack learning outcome me ngai foi topic ai no tak individually tak hanga foi to ka fa ya go te ni mafitu go ya o unpack learning outcome i he anga ya ausia e kau whaiako e te au ni mafitu ko whakau ni e sol o ke pehe tatau e tunga ausia e kau whaiako e toko te au ni mafitu pe ke pe ko foi whakatong lea e mo ausia e toko e te au ni mafitu pe na wako i le vai ke foi apilau tohi koea tau pehe unau tai mo go whaia ko sivihu Ato ko kia ko whaka ko whaka lautohi o whaipe he kalasta ha e ne ki he whaiako ko ia no ko ina to o sivi whaka whai kalaspe ia toki o mai lewa i he whomono e kalasi ono kalasi ono sivi hu o seti a ui ko national examinations ko tama whai sivi tampe tota ko ia ni ha seti pe pasivi Kene siwi ka to apia ko to ko te au ni mafitu ai. Me kwala te ka whai ko e te au ni mafitu. Sai. O hanga pe ko tama whai siwi ko ia pe ne hanga o mai e silapa o seti ene pe pasi. O seti ene pe pasivi. Okay. Tau sivi ka to le wa fonwa national examinations ko me ko mo yo unfair ko me yo ko ne ko ne hanga ko o contribute ke inefficiency ko pe pasivi fai aqui a auxia ta fai sivi ko ke tatau e mo auxia ko fai ko ya ko te ita go no tana ki mai last 10-20 years ni me go pesete pe wa no he tau kalasi ono o kuna ulava wai na foi maka ta no pe he o over he pesete ni manoa ai go tau hanga le ai ulava go to pesete wa no ulava pesete va no go na ulava na I hanga go e tau whainga traditional approach. Sai. Ko wheho i rewa whoko ai poka ha huinga fu inefficiency pe. Ai o hake rewa ai ko kau ko hunga ko ke ko e kau whai ako. Ke na hang ko o vete. Ma tu ko na tau leo whakamamafa ko mesi e kau whai ako. O whakamamafa e learning e tamaika. Pakapau ko je lava he fai ako an peke ai curriculum ke ofi he le volo no an peke fai sivi ko me le wanyo o ku tau fa no an me fa no ai fe ho mo sivi o tali ba ka tau si how is sivi e mene te ke ma ka vai ma tol ti faria pe ko pe mai he le ka ha o pepe pasivi me na ma wako so ayo ko me go mahino ko tama ko na ne ako o na ne lava ko e curriculum o tatau me ve pasivi ko kaure ka go lava ko kaure ka ko na to e na wako na toria he foi ai mention ke he o curriculum na toria taulau to ko ke ne ke na wako ayo tanga to fakato ko nga pe ko ke ne lava pe pasivi Patau tala na autoria te anot o na feila te a feila
Ai ko palo pare mai ne hoko ia sai. Ko approach ka mama ni mo ngai fono tu mari ko to e na ngau ke professional development hanga ko na fatata ke siapan ko Finland Singapore ai fono e effective ko na approach na toria ko na piki na toria ai fa na wa ko atamai ia o ave train na to ko faya pete ai va ko faya ko te diria ai na ulava mitei ko faya ko le faria na ulava fa va he na ana tere na toria o pesete fango full tupu pesete o no full tupu pesete valgo full tupu la toite ka asia o quite effectiveness ya ma va he no to ko me na mali na wa to present me te ya sia ina ko te ka sia ina ko enrollment ko hi wa no e primary school na to kota te au ma fit 2 million ko ne au mai ko ke enrollment ko i secondary school ko ni mau 1 million na pe ko fa hinga ko ne na graduate ko a post secondary diploma awali spei pesete tahiwa au me migo wa no 1 million na ya ai ke sio le vai ke fu inefficient ko ya o ko pe ngai fo no la lai au puri pe fo ke na tano la 1 million na ai na lava pe na toria tau pe ka pau lava si ai na langa e fu foi inefficient ko ya ko pe ko na tu mali mo na no benefit to wa no million fe ka pau na o se nge ko to val no million tau pe ko pesete val no fu foi ko hoti na hu ma primary school o hu na graduated post secondary school ko foi dimension na hanga hulu ke lava e fu kau poto ko ni ke na si o me ngi ke pe anga fe ko hanga re fo ko tu wat fe ke tau fifi ai whaka mamafa he ako rather than training the trainer to hono teu i mo whakawahe rei e kau whai ako ka tau u sifia ke he curriculum sifia provide the curriculum with more clarity hono unpack ai pehe ni le whakaukau le vai instead de tau o whakamamafa no teu e whai ako ke ne toka unpack mai le ai curriculum specific learning outcome. Tanto ke curriculum o raki hanga toria o tana ki mai kau subject expert. Ko kau curriculum writers. Ke nau rak unpack e nau tore ngai subtopic mo topic. To very specific. Ko finga ko ia ko de lahi. Alureva o presenting mai curriculum ia in a bigger document with more clarity. Ayo pako time lewa ko ya ayo ave lewa curriculum ke saya ko o hange how road map hange foi algorithm ba foi flow chart ko me ai de mohanga o fai ke tau ensure ayo wa ko tamsia ko ke ne faka pa with that clarity ayo o peheni lewa he kai lewa ke te ha fai ko ya me fa apia ko te au di mafit ko o tata fai pe ene unpack ai ko de anipeki ko ya pa de tawanga tana ki mai ai u curriculum be ai ka fa ya ko ya foi curriculum ya e te au de mafitu ke wai pe me te na ovare pe e me ai ko ka tamai na to ovate na u anipeki na to ke wai fa ngai o vai ta fa ko ai ovare pe holo pe wai pe me a common subset ai ka ko majority te na ke ai ko fa ka le vai ka pa de tau hange ko me ko mari ga so le na ho vale au pito he tangu tu he fata mana tu no ta programa ta e oi kada be ku ko ilo mahalo ku ki motu mai ai mang mate ai kai pe mate maka ko e motu mai ai internet ka mo ki tari pe ko nga katau tari pe ko tu pe mi ha upe
Ko se pe ko pe ngai fehui eni como kamata tuku mai ka kone sai pe ko ngai pure pe tal taimi ka ko hape ai taimi ko ata ai le ose ai talano ke ai he university ko ki Hong Kong pe te tau foki merewa ke wangi fehui gani ngai fehui ko ni ko monga o mai e ko tu ko mahu inga pito ke whakakatoa ke tau proklama ko he whewhini. I he taimi tatau pe o ku whai pe whamalo heni ki he ni ko mo sponsor e tau proklama South Pacific Loans. I he whika noa valungeau, valu hi valu ki kautaha finance ko ia South Pacific Loans I whika uoua o e Kevin Distrav I Manukau. Ia kona ku kei loto mau kei loton pe. Koi. Matun sal na kala no tau ki mua. E ku hanga ti man ki kausi. E na walo o toi anpiki mai nau corporate play. To more specific and more details. Aya ko kai mai na mau tahu to he fata. O ma de ia foki. E mahino ka tau e direction aluka ma. Ako fuanga mahini motua pe fugene de tau ngawe aki. Mahalo ko ha formiti pe ia na ngawe mai aki kau consultant ni kai na tau. O ai tau public sector reform. Tau ni ba pe wana ko. Ia ko ke ho mai and we fail to continuously improve over time by availability of technology among IMF. Aya kai ko na ko. Ia hai na. Mo ia pita. Mahali ia pia hukisio divine design moi he ko haina ne ilo ko haina ne fotutu never in my wildest dream ia hafainga mahali pe ke urava senti ai ke the most tau pe intelligence people malai ko de teknologia ke fa kau ke solution ke me au fetau la ki pe mo ata kai masiva mo vana por hange ko pasifiki ko ilo va solo ko men o ko lava tala ko uyo ko ke na fe na tol me vana piliti ata po ko me ko ke na fa ke alo na fa kau ki solution ko ta no ko ki ka ko tai mana hanga e chance po hiwa o percent kau e kau ko ni ma e mau ke ngawe ko I fisi. Na o hina le ia ka o ke whakau ko ne context mo concept de artificial intelligence. Ko me ko mali ka so le ko. So na hanga mention de be. Ta o to no ai ko se e peleri ko tahi wa ni mana wait ai na o se ko e wa fa ka jo fai wait ni. Ko e pelere ne wa se woni ma exactly ko foi ta woni tolto me great computer science e mala artificial intelligence me ke artificial intelligence ko ai fe kau ke me ko no o tango na hanga ti mane ko CEO ke no go back and redo ngai Ritu mai pala ni business plan. Ke la ke lama pe CEO o lawe pala ni pa de mahinoi. Ai planning ngawe. Ka patseti allocate he for next 12 months. Hawe tama engineer. Pule va engineer ne lawe pala ni ne mahinoi. Hawe tama paanga. Ne lawe pala ni ne mahinoi. Peko tahape, peko security, peko tamak IT, o ne lau, ne mahino. I found in for organization. Karena kamata lo tosi henai kau consultant dia ai ngai polisi. Au bak polisi la. Nau tai feu ia me nau tolia ki
a lot of details, a lot of work. Ko tali foko ka ko tali foko to ape foko ka kono modi o hinga ka we na complain ko la hinga we la hitite ko tali foko ka ko but the devil is in the detail o hinga ka pa una uloto ke mahanga o vete o tante e te volo tua ikipeni te volo tua salali ke ka pa we pa ke mautila mautol moititila ko me we te volo That's where the sun is lies. But os before the web of flower. Toki whakatoka mai. Ka koe uhinga ia e tau mimei na tula whakapiko piko ke tau tala noa ono process engineer pa mo ono unpack flow sati ko algorithm. I mea koe palani ma koe curriculum mo mai whainga ngā wepe. Ai ko leitia kau he lau ko ha e Abraham Lincoln ni ka pai o mai ha fu kau ke tai fu ka wa he ho e val te fu ka more la ho e no ke te me ngawe ai ko hanga ko fa to ngai tane nei ke tau apia inefficiency kai ke tau lava o ripoti mai e tau ngawe kai tau lava ma o BCT kai ke tau lava account ke kono inga he koi foi ngawe la ya ko inga he koi palani ya ne kai ke ai whakalidi he kono mori ko lava si o ke fe kau aki he kai mi goe na whanonga ke kau penalist o hangare wa o presende whakau fe ke na ki pay attention mai o hanga go gulau o vana pirite pasiki ko ke experience ya ngai fono to mare go ni so ka ke na fokau ki ka ba te fatonga e tau kau fai ako ko we pe o mai fatata un ko o ki fai mo fo ke tau mahino he na tau ba ko ka tau fo ga do ma pe ako pe alu ka he ka afe e ko hinga ko i foi toko si pe ya o kuna uma o tapu o ya ko o ki toko si pe na ko incidental o alain le na to he ka fa ya ko le he na pathway he na foi fononga o ha foka fa ka fo education schooling system o ha factory e ka de fa ka nga ko ka pe ko factory go nga yoka o ku hu mai ngahi raw material foi praktisi apa foi processing aqui o ia fe mai he foi unity hoko ya now alu pe o foi muito bem o repackage ai o se no o repackage ai hu mai tu foi product ko no fa ka pe que factory ko a me o que taulava yo develop ngawe ke digital intelligence como tecnologia que taulava o a majority of cohort e lava he cohort to lo hace or stay interested in education system o a que neos okay o na wa tape os ma muy no lo fue Francesco ya. Viven katak mo ka ki lock out mo pa kita ki lock in mai o ki hoko ni ki moto mai mahalo pe ki palala ki ni ko num hana ko ilo pe ko mi internet ti ko ke fumalo fe mai as mai internet mi tongana ka ba ta ki ai be mo kita ki waka ngena ta ki sa yang ka ta to ki hoko to o fe ni o me na ki famoya ke i ne ki o ka ke longo ai o sai be i ne tu ka sai be ko moto be ia i mahalo be mai neti pe ko pa fainga hunga ke mahalo sai yang be ke lock out pa ke te lock in mange ko te mata ki fainga be o ku ongo pe foki ai whamatala koni ko mai
minister o te whanonga peke whanki motu holoko ko ngā ko asmai ko NLD he he tainimi he mea fōko he ni I me tonga o nofo lope ia he mi ki mama ko malope ne ulo maha ki foi pāta ai o fu vai a pito ne asmai ne ti mi tonga ka taha ia mea kune whatupunga ko hanka pa palala pe ki hanka ki motu ka kono sai pe he ki motu pe ka lava pe kita o whanongo o tala o whapeke sai foi hu mai ko ni Ia, oku... Ia, koi palpare mako de nei tina ki palpare mamai. Maha oku ki ongo rei mange tai ni me oku ki... Ongo rei wate. O sai mahi tai ni me ne ki whihu mai koe ni. Koia, koia mao po whi mena o ngatai ka tupe kau te reiterate pe. Ai vulnerability o whi kukia mo ngai whanua pasiki. Masive siva. Koe masive siva ni koe ke taulawa te toria o ngau ke approach o traditional western world. Ai nau whakamamafa he kau whai ako, he? E ka pāte ke mohanga whatonga he tau wako ke ngai ako e korisi. Wai pe mo kau whai ako koe nau ki training ia nau training nau. Na nau alpo form fit pa nau awhia kai peo whai ako i pe he korisi ko ia. He? Hoi pe whahinga eo te a very passionate pe nau tolo ke whai ako kau. Koe mea koe koe teu i. Aia koe mata vai ia. Koe konga taha whoko koe he mata vai koe ni he tau. E tau ngau e pe koe whakamaka. He koe natula ine nau ki whai sivi au e tuata. Aia koe te kapate te sete a pe pasivi ke whai te au. Alu pe koe te whao e whehu iu. O ku maa whe maka hiwa nima. Pe koe hiwa noa. Kau te osi e te hangeu te osi laia kita ke te toi kumi ha whehu. Pati whakasi o si o pēkai hui whiu nei makawa o tāna ke te makatolu. A hui makawa, makataha, a hui makaua. O wahe holo maka ai ke pe ke mau e whoi tōtolo koe te au. Aia koe e whainga natula koe rau koe ke taulau da tō stok te iki le li ai le ninga tamsi. Matu koe me koe pesete wal noa teu e whanau a kou no pe whai ako koe whare ako. Kau hange koe ni. Koe whai ako whom taha. Ka pau koe whika e whom taha. Koe te hakita whika e whom mua, o koe whai ako ke heia. Ato whika e whom tolu, koe whai ako ke heia. Whika e whom. Ai o kai te aha whainga continuity ia ke nau rakhanga o peheni. Koe mea ena e whom taha. Koe mea ena e lava he reka o au sia, mea ena teke ne lava au sia, paneanga rewa teila. Teila ha whainga intervention ke ne preaching ai ke piko mo al. O ne hao pata nofo pea he ne whakaukau ko whatongia ke wako e curriculum me he kamatanga tau o osi. To actually have ha whahinga whakaukau ke ne hanga o ke pehe ke ne hanga teila ne whonga whai ako ke tau pea ka pao ko awarisi ta maika ko toko wanima, wawalu, ko tau noa. He kai ne hanga ea teila ke foi i process learning e tō noa. Whainga mata vai pe. Au pēko e atau tole natula ko e toko loa ke tau lava kawa e te ngai tōpiki a kita. Hea ko ngai mata vai au nau contribute katoa. Ki he pau tau tuanga rewa tau tole e success e tau whanau. Pea moe generation ni. Moe whonoa me kau. Ki he mesi i peia e kau whai ako. Pau a kau whai ako e o, wai kau whai ako e nau whairere e nau ngā ue. Wai kau whai ako e ange peko mau kau whare area. Kawa tonga peo ma whai ako. Ai o hinga pe. Koe foi approach ne wako koe nau hanga advocate. Peko paradigm shift. I education's approach. E hike whama mawhame whai ako o alge likula. Pea o hinga le vai kia te au ia hangi koe malai ko o ku. Waka paite ke hanga o whau. Papa
whawhetu taki mafu o te ngā aue. They need to computerize and processes whonga ngā aue. Ko ngā ke more efficient. Ka teu tāno he supermarket di he ko isi o mea. Tau pehe ko supermarket pe ai mono point of sales. Ko hono tau mua foki ke automate. Kai lava ke effective he ko he koko. Toki hahaka ke pe kau ona e go supermarket. O ku rapid stock aia. More siri ni ia he kau ke sia. Ai go taimia go disconnected dai mo tuai holo go. Ka kono ai go ke te hanga raki hanga computerized. O Wi-Fi process sia te raki go through kita ki ai. O te hanga scope, o te hanga flow sati, te hanga ai hono fufoi engineering architects hanga e nau whekau aki. Ki mo ai pa ke toki kouti ai foi software. E ko kuhinga he ko natula ia ko ia. Ai ko time ko ke tau ke tisi taise foi intelligence ko o ku no mori I fai go he tangata ke fai he misini. Ko pau ke rak provide ke reriti. He ko time o tu ai ha supermarket ke alat o fai ha whakatau. Ko me pau ke ilo iu ke alat o atu ho. Kan go de hoko mai be. Ko foi process ko hono manage. Ai foi intelligence ko ya hono stock take koloa inventory ko stock ka ko update paanga ko te vete ke ayo ko fai foi ngawe ko hono lucky ko hono lucky tek ka to koloa me kon go pa ko ko te arat pe ko te sio he supermarket juice keni ki pa ko ti retrieve le mele pa ko ti ai to tongi koloa ko ya o tala mai rewa he ke sia ko pa ngai ko to tongi koloa ke te whakau ngata I pe tau ilo ka ko foi scan ko ya o pasi mai koloa mo wate te whakau automatically une update ai inventory a stock level ai tem go ya o automatically ne huwa na gito o update ya o si awe pa nga ya ta fa ke finance ke sirini ta na ke sia o si awe ga pa mo stock controller ya ke la kolo pa va me stock ai o fango fuare va na reconcile fango fuare va na report he time ka he foi time fa ho ko nga we ka ko foi mama fa nga we na rock fa he time go ono set up foi system ai o pehere va ne para lo tola hi ka ai mawinga ke o ai fa piko ka consultant ni ka CEO ka taki nga we ono device mo design le re palani complete plan ai ko me ui go nga fa pranga go AMP annual management plan annual management plan ko ya tene titemen le vai patseti ko o fa hu ki fa le panga ke fa hu ki fa le area ke Italia ki go patseti so o fekau ka wa ke me go ni approach ko artificial intelligence but basic for artificial intelligence ko tauhanga o make machine simulate ai ngahi task o ku normally complete pe human intelligence ai ko time go o tauhanga o whakapolokara mai a computer ke ne whai ngā aue o normally whai he intelligence tangata. Kai mea o tau tāno ai ke intelligence in the artificial sense of it. Koe kuna wharewa whakaukau he whai taimu ea. Tau lama ai computer ke appear smart. Why can't we do that to our children?
He tai mo tau ako ia tau hanga o teu e silapa. Pa tau teu ia. Provide the instructions. Or provide the instruction with clarity, very specific output. Kana ulava he koe concept pen ko he fau por kalama. He dimension de artificial intelligence. Ka pau te fema e computer que ne perform ha foi task. Ko foi task ko ya te pehat ke human foi me ko foi se te spetape foi se te seua. Que atamai tangata. Ko tai mo te ave foi fekau go ke computer. Te vete ki kita foi instruction ni. Mawa foi statement ya. E whaangeau be onongeau. Ai ko te unpackia ai intellect i he foi fekau. Ke ne lava o ange foi clarity ki he computer. Ke o e to confuse the computer he time go te o ate foi instruction ni. Foi instruction ni ko ke ne to lava ya interpret ke pehe ke to filling out. Ko foi instruction ni in the specific level ko ne interpretation ni e tatau e pe ko hai computer ko hai tatau pe ne whaka uhinga ko foi instruction ni. Pehe whakakau wena no fo sia ko ka pau te tau veteke ai curriculum instead de wat pe foi topic tau pe ko foi topic ko quantum physics o sea pa tau vai que foi subtopic ai fa beni ba peon pe ave pe ibe que fai ako que ne tok fai no unpack ko whakakau ko o paradigm shift. Fe ka pau te tau whai dato unpacki ko tau expect e whai ako ke ne toki whai. Ake tau o mai dato kau subject expert kau whai ako tau kei ko kau qualify he bea ke nau laki hanga ne nau tolo o unpackia o presentia ki he curriculum. Ko hau koe whai ako ne ngau e pe abau whai ako ne te au ni mawhitu nau ngau e pe whai curriculum beta. Hange ha whai roadmap. Sai ko foi que ko foi a prosa ko o sai be mama ne be ne ugo outcome base ne sai be mama ka ko vai ko he ka scholars now mau finga wa ke ka scholars he ataka ya ko na os atem ke na hanga unpack a learning academic o hange ko foi approach ko ni ka time na na o pesio e foi hala go alo na to le na fatonga ile va too much detail pa hange na mo ile va o hei kai ke malava fra ma popo o human human capacity pa os lo pa na ha na to o unpack okay no for pay okay unpack my pay okay me compounded pay to ki movete pe okay no for my pay compounded ko nga ke fai ngofu a no stock take fa kau fa main wall system pe kai wena o mai fa kau na hanga ko ke ne foi approach ko na hanga ko esas pohiba o foto na kai ko ne foi unpack ata tape nan to hanga ya o structure o structure que ne remove me go ya ko mauloto ka ne structure que progressive how no cultivate o me ko mahino understanding I was ko move me salo ki tipa understanding aya o ngawe aki peia ngawe aki ya foi taxonomy foi classification na os matu tu abe me hui go solo taxonomy ai go structures ko
structure of observed learning outcome. Pero ngau ke foi concept ko ya ke faya kono unpacki, ka ke ngata hono unpacki into specific instruction. O kune to structure ki ne hanga of foster progressive learning. Ke tau kamata tau ako from the basics o alwai ke loloto. Tau alwai ke be tau lava identify. He te wai pēr whai whakatām mea koe niko unga pehu maui. O te o toata hange ka pau koha tau pehe koha fumei, tau tānoa fumei. E koe ke tau stati, ai natula pe mai tau mahino ke fumei. Ai koe basic i ko pau ke te wakahanga o identify. Wahingohingoa u component ne fumei. Mi he aka ki he sino ki he lau ki he fua, o siapa tau hiki hake fo i le olo i tahake tau lava o describe hanga ine fotunga, pa te hiki hake fo i le olo i taha, koe tau explain ine function, koe function e lau, koe function e haka, function e sino, e fua, so o tau talanoa pe ai he ngai function ko ya pa tau hanga rewa o talanoa rewa he nau correlations nau fi kau aki ai koe higher level of skills ya ai te kamata pe no identify koe hai konkonga he mea lere o fotunga fe ka poreita fotunga fe ai koe ngai describe ya koe tau la rewa ke tahanga wha matalai koe hai no whatongia, koe hai ne function, koe hai nau whekau aki. Pea koe higher level of skill set level, koe te hanga o te koe ai koe level a critical thinking, te hanga analyze. Ai koe taimen o flow mai le wai e ngai whakau koe ne. Hai mea hoko ki he fu mei, ka pau te hanga o tāhono lau. Ka hame hoko ka pau te hanga o tāhono hono aka. Te hanga whoki hono kiri. Aia koe component koe ama te mahino i koe function ni. Ai koe te lawa rewa articulate haya level koe ui koe ne whatongia koe au ne haka i mea kai. Koe au hoko ai take place for process koe for food process koe ai photosynthesis now mai component ko process ai ka pau te tauhanga remove ya hame hoko ke fu mei ai ko fainga articulation sia tene hanga rewa o foster mahino rata tene ako mauloto ko te mau pe foi concept ko ya solo foi solo taxonomy you can apply that ki ha mea pe. Pau tau pe koe tau hanga koe tau ako e mea lere. Pau koe tau laki hanga o identify un component e mea lere. Koe haho nau whatongia. Koe hae nau whikaukau aki. Ka te pe atu lea. Hae mea hoko e mea lere. Ka pau te uto'o e au e. Foi puha uhila. Heu, mau e puha uhila. Pau te hanga rewa o articulate rewa koe koe function e pua wila koe ia koe source of power ia ke ne hanga ignite ham ne hanga pe malawa rewa pa tau peat fefe rewa pa pau toe foi pampensini aia koe mea koe au ne fosta ia ai mahi no koe iaha mea ia te ne hanga rewa remove ai pēten he whanawa koe mea koe ako maurata. Ko fonga ne ako ki mua, fonga ne ako ki mua na pehenia. Ko lolo monga kao motufua. Kilomita vi monga malunga tahe mamani. Ko hai ke pitolo. Ai ko foi me ko foi whakamanatu. Sai. Ko tu ko foki mai ke me ko tano. Nei kau foki he presenti kau penalist. Ai issue koe ne ai impact ai AI
e tau whanau hono teu e tau whanau ako. Pe he tokua ko palapare ma tau whetauaki mo tau ako honi. Hono uhinga he ku lava he AI ia o whau mai foi e sei pe koe foi research topic. Ai whanau ako submit mai koe nau ngau. Pero ngana o haka discussion ko argument ko kia ko ko palpare mai. E ka te tahana to premi ko palpare mai AI. Kia au ko palpare mai ai tau education system. Ai to muy tuai ke tau progress e continuous improvement o whakata tau ke availability ngai teknologia. Ko te aha foi ko anga uksio os outdated ke tau te ako e tau toluia. Ko hai ai tola he population ya Australia ko hai ke pitolo fa manga foi e climate change ai ko hu ia ko as outdated ka pau na ulau ko palopare mai ko indication ia ko to muy ai tau education system ke tau grow improve fataha kama alo ai teknologia ko hu ia an ko ta no kai te se mau ke te whehu i kita ke ne recall mai o mea na ne manatu. Te whehu i kita ke ne hanga test e ne mahino. Ka haho mahino. Ia kapau e to'o kaporeita. Pe maha tanke vai. Ko hae, ko umea ko ia o tauhanga rewa whakatau taina ai atamai e whanau ako. O me he rote memorizations, road learning, he very creative, a free flow of energy, he whakaukau. He ko no lele, he ko no anpeki e solo. Ko e fumea whakanatula, it's a human element. Ko hongo i pe, hange go ni. Ka pā e whai ha ki whiauhiwa karioke. Koe kau tama pe nau poto he iwa nau alu ki ai. Rea kau tama koko o kureo ua. Nau whamama ape nau tolu. Koe ko ha mea, it's a human dimension, a human element. Ila ka neongo i pe he tamsi a koe o hange o hange ku vare ia. Hange ka kene ilo e whiu i, koe ke mahino kai subseki. Mama oi me alga. Ko veke pena toke hako ko time wo e ke feu na lava ta pau ne ignite yo ne hanga yo o fainga dimension of joy e time wo te lava yo o articulate te lava tali ha feu o mai fai ako in front of the PS pau te hanga yo fai ai kita ke te manako ya e time wo e ke mai fai ako pa te apia tam o nga ko kai ke te mai noi Kamata i beha o whaasio ko e whamama o me e wharea o contribute ke tau tō pauti. Ai koe mahu inga ia ko koe ai koe dimension, koe paradigm shift koe ko tāno. O hinga peka koe solo kai te whoi. Whoi mea koe. Koe, oku mahino apito ai e whamatala koe ni ke whakahoko. O tatau te whito ki o whakahoa koe ki he tau angen koe tau educational system koe tonga. Ain koko ku whamatala koe, na tatara ain kuna ki tala mai koe toko teo ni mawhitu whoke kau whai ako. Ka pau koe ako e teo ni mawhitu na whai ako e klas taha. Pe ato pe ai whai sila pā ia, whai topiki ia ka nau tolu. Nau tok unpack pe nau tolu ia. Ka koe hinga ka pau e sife focus ki he silapa, ke whai hono ave ke whakamama whama mea e lava rewa ke a koe whanau ke nau whakakau hange koe taxonomy kun na ki tala noa ki ai. Ke o te nau mauloto ai mea whai ka nau lava o ate whihe ui ku nau lava peo tari ho nau ata mai lerei. Ka ko ngā whuku mahu inga apito ai whatala noa mo e whataha kona ki alo ki ai. Ka koe ni tū koe i he tau system yako ko atau tolu ko mea ni na mo o sanga pe mo dolo sif kia he ngai tau ko hili na mo o sanga o fai o sanga mo dolo ai fo ili liu ko ni i he ngai tau ia ko o sipa ke tok fai ni whakataha ko ni tau ni ai ko ni tū ko ia
I ho whakakaukau o ku tau kei tō mui pe i he artificial intelligence pe ku tau na tau ki ngā unu pe ki mua he ngahi. Tau whata pe ki a kohe ngau na mō whai ki ai. Ko ia e sol. Koe mea pango ia. He kohono mo ni ka pau na nauhanga o pesiu e foi roadmap ina os provided he foi mea koe. He kohono i ngā fok koe hange koe grau tau toki tala noa pe he national exam. E ne au mai ke form nima, form 1, form 5. Ako taimi ako hoko ai foi injustice koe ni. Koe avalisi ako koe pe pasivi ko ya pa na ke fatonga na ai foi taimi na tapu ya esa national policy que to excess tamsi ako yende like pe pasivi awen ke tala to request e like pe pasivi he sivi for nima for mon for vidu tapu ya ka no inga e ko kai ko me na report mai la report na lai ko pe pasivi ai ko na wa ke me ko steta tai sesi e ko foi injustice ya na tupua ka koe whakakaukau na mau koe mea pango koe hange koe laua mea peo nai ilo e mamani mo e kau whai ako ai whaunga koe pe koe ko rotonga tala no atu koe whakaamu fok na whakaamu ke nau na o whai ngā we me form 5 form 1 form 5 ke unpeke learning outcome pe hoko hono continuous improve kai hoko te ngā we ke alo au ke kalasta. Ko palpare mai he ko mouth of the stream o kamata me primary education. Saka tala noa i dewa he foi dimension go ni he ko foi extra benefit in dimension. Ka pau te tauhanga anpeke ai curriculum ko o te mau i he primary school. As progressive me he kalasta o au ke kalasiona patokisivi. About the tauhanga anpekia. Tene hanga rewa o remove hono whakangata whakafoitau. Matuk tahanga peo tau tolo ai slapa ne ai klas ta. Slapa klas iwa, slapa klas tolu, slapa klas fa. Klas nima, klas yon. Kakapau te tauhanga o whai foi unpacking go into specific learning outcome. Pa tau whakahingoa e tau tolo koe primary curriculum. Primary school curriculum. Per ngawe ke foi i solo taxonomy mono structure ke ne hanga o provide e learning i na progressive manner ke tau pe raki ko ye class ta na hiki ai ki he ke class wa hiki class tolu hiki class wa mantu ko tau lauri unga class ta tau lauri unga class wa ka ko te au ko class no pa ke te lava lauri unga ta ha ke mata hawa ai ko hinga pen wai fa na wa ko ya o ta mai vave wange ko ta no different plants flowers different type wai fa hinga una wa ta mai vave na to te na la pena to foi mahina e tolu o tava ka to e curriculum requirement go na to ton ke ka vai class ta in 3 months. Ayo ko ke toton ke loka ia he the rest of his cohort ene ako anaya ke tali ai pe ai ke tok onse foi tau ka hiki leva ke kalasiwa ka pau o kune malama pe ia meet the requirement o curriculum he foi mai na tolu paka ata le ka ko ia ke hoko atia ke curriculum o kalasiwa ayo tau pehe ka pau foi mahina tolu o kune mau he ne ability e na ia o ako foi curriculum go foi cohort ta. We fine foi tau ta e ne asive class e fa. Toi pe foi ki half year bane o se de curriculum na ia o se ene primary requirements na ia e foi tau pe ta mai na
So ko foi tai me ko te tanga o cultivate a foi system ke tau miti pe mo he ko comprend ko na o hake he ka penalist ko e fata ai go una ownership ngai innovative digital technology ko tau education system me ke 16 year ka ko generation faka artificial intelligence robotic technology of outdated pe for 16 months so ke ukinga le leva foi foi paradigm shift ke hoko fai ko mantu ko kimuana ko mindset ina pen ko ka fai ko be where the source of knowledge how I remember ka fai ka na tol be na fa ka na tol be source o toitapu na tol be ki lo ke toitapu ha te fatonga a hon ko himi ko toitapu ko fai nga me be o ke fie ilo ko os fetu tuku ilo ga tuku ya internet mo nga search engine kapag ke fe ilo go ke ha foi integration foi hono solo ha foi para ma integration mo differentiations o si ai be ai o ke to oni leva ai fai nga fakau ia ko pe fai ko I'm the only source of knowledge ko me be fa na ko kai ko me pe ko fa fa kai mi ne la me kai o dana ke fa na ko me ngai platform for technology ya ka fa ya ko ai o pe o fa ka le me ka fa ya ko na tol be na wi lo ke tapu ko ngai ko time when limited resources limited textbook ka ko ka fa ka o be na to tapu me na himbi ko ka fa ya ko be na textbook me no a ni ko ke to mo ni me ko ko fa nga paradigm shift o time ke tau unu ke tau align he kai una mani mo kakai atamai ia mo malohi ange na ona toria o toki dominate mai leva at pesete valnoak o futuai te na pure mai na toria chai power space ko na lava kai lava pesete valno navigate ai me be hogo na o no victima sai pe na tole platform ben ai o whakau ai so ta hai ngai dimensions ko issue na hak pa ko hinga na kono moni na ne hanga o na taki mai ai ka organize se pa malo mai na o na ko ki presentation na hanga sen ga na tol o na si o ke very thoughtful that they now engage we now va research and development ai una tala no be hok na do no fala kai foi tecnologia ka ta no ta no fala kai foi dimensions esa production line of we go education schooling system ke now fakau go factory ai foi paradigm go ni o we ga ko ha o ko ga tau fa ngo be ki we can re-engineer for factory go ya ke lava consistent matuko na tula PHP me ko factory albo na ma ke product civil level class a product o kune meet extended pa sia avege wa ngahi how pa yo ko foi koloa go ya wa fa ngati flexible to ya alu go ya ko ke alu ke fa marketing alu le vai gerati fanga whakau pehe ke tau hanga o re-engineer ai foi paradigm o no teu e tau whanau. Ko e argument koe nau whai. Pa pau tau lawa teu e misini ke ata mai lelei. Apia ata mai lelei with intelligence. Ke nau lawa simulate a human, a task ai whai pehe human intelligence. Nau lawa mimic ai whainga decision making kunai whai pehe ko whai pehe whainga consciousness ata mai e tangata. Ka pau tau lawa ai misini ke nau whai pehe. Why can't we do that to our children, to our cohort, to our future, to our generations? Ko tia ko fuka venga lahi fo ke ni fa maman lahi o ku fa ke tala no ko ni i he ne mahu inga ba mo ne aonga
kai ke ngata be I he ako oku lava apply whahinga mea ko ni I hinga mala ke business oku alwa o ke hinga tafa ke cyber security he ko ti I he tuunga koko oku yai ko ni tuka atonga taini mi I homo huat kun ke pure anga ko osililiwe ta umea me to hiki ni ma menuolo hanga ka ngahari ko ti fare mahaki tohi ka dat kita fiu kume to le ko ti o ko ke ilo ko ta was liliu ke me ko I kama men ke fainga ofi mai fainga me ko ke na ke fai ke faka so ka te tala no ate he foi dimension go sa solo he ko foi se hala ki moi tau fainga fok tau toria ke tau unu ke ngawe ke teknologia e compounded level ko tu ka hanga ta no ai ko wifi process ya system engineering we got process mapping ko whaka kau to digitize intelligence you must go through process engineering process mapping I how may take place if stage go ni. I may go down no go unpack. Ko me go unpack curriculum. Go no throw flow chart go for algorithm kind of file software. O hoko for time process mapping. The time you tau finga ke tau integrated technology ke he fa hoko fatongia. Ka no pango ko ke fai pe he. Ke ta pe me go ni. O kuei ngai whakamore ko no ai gone project ko I kawameni I tongan. Pena ku kau hono whenga I ke furi and mindset. Ko lau goe kau tama gona na involve goe kau tama teknika repe. Too much detail. Kai ta ke hea mai lau goe kau skola educations. Kamata pe ke na one breaking too much details ko me ko maria solo ko kau konsalin tenen he instruct na to ke o mai AMP ke mo specific ke biala ti ke makatunga ile me ko stari tata too much details ko no hinga fo ko na te ke kau teknologia ya hono fekta in ke fo tutu ngawe pa intel teknologia kau kako digital intelligence. But digital technology, I go na ngawe aki. Digital intelligence. Toki malawa ya kapau go through and I put ngawe me go process mapping. That's when you do process engineering, flow charting, or unpacking, my road mapping. But out toki lava rewa o fai I foi integration going intelligence my artificial intelligence. Mau he got me with the absence of the consciousness. Now hangarewa o ngawe akirewa I funding going the World Bank ko no develop me go his health information system. Kako for data collection. Ai ko whaka kau I kawa menu. Te gege nau alu na toria ki intelligence nau alu na toria electronic form. O ai tau pehe. Ko pepa kabineti o print out ia. Ko tau alu I kawa menu o ku scan ia hoko e ko for electronic copy. Ai o hiki pe te lau te tohi mo te whakasio o te alko comic about tau pe. Kumi mai foi pepa cabinet. Te hiki pe me te alko he menolo o kumi herself. Te hiki pe koia o kumi he electronic form o kei lau pe. Ta tau pe mono lau he lai pepa. Kono ke ia ko intelligent mono an peki. He te lau peki ta pe atu. To mai ange. Ai foi I tutun cabinet fica valu nima fitu.
Koe foi fika walu ni mafitu be pop up mai. Pate spot be pate lao. Kono ke hea intelligence. Koe taimu koe e he fonga koe lolo tonga. Ai tō hake pe ngai foi I manual copy o e-copy. Ai koe e-copy koe foi scan copy. Koe ke lava he foi process. Ai koe foi feila koe ai e solo. Koe kai ke naura hanga o mepi. Ai ngā fonga ngā wepa mo intellect o involved. Mo ngā control point. Pena hanga rewa o automate, contextualize. Ka taulava o ngawea ke teknologia ke taulava o kuili mai e co-relations. O te peto. O hange koe ni. O kui whiu e nau whai ke sifseki. O mai ange ututun kabineti ko toape, whekau aki mo kau taha waka lulutai. So, hai ke lawa ia mau. Ake na o kumi taha mai. Ai te walo ki whare area, e toki a awange hia he whiafko ia, peko e hai taha. Ai ka pau te upeato. Mo kumi mai ai foi, tutun kabinet ko toape, whekau aki mo right off ko no, a ngahi online koni. No fua no koni he no saina. Ai mau mai na e nau foi tutuni I September, wafe wa tolu, wa ma foi tutuni February. O mai ange ko hai na nehanga o initiate I he right off koni. Hai magatunga. Ai o mau mai foi pepa, ko foi magatunga, ko financial hardship, ko fahu mai he kau no funga no ke right off wanga mua e pesete wani. Ia ko e so te lava lewa o mau. O mau. Ko e lao, ko e right off ko e fotu mai he sifseki. He secretary panga. Pea ko e ka yenga tai una utano ve na toria he ni mase paka pau ia o tahamano ka to ave ke kapneti. Ke amana ke lao ia. O ka mo no miliona, mo ta fa miliona. Ka ko hinga foko ia. Ko platform ko ke fatala no mai pe ku o ti unu atongani mo fa ko ngawe puanga ke ngai teknologia o wanoa wanima ko tali ke te ki ai ke ngawe mai pe ai foi hiki pe me he ta imagino he menolo o ta imagino he computer Ogu ai foi waki fe hu hene me wofi apito he me agon kwa ke fatala no ko to mai ta ko ni tayan ko artificial intelligence elahia e whakapiko e tangata ki whakaukau pa kono ua e lava ke liliu e mea kuloi ke mooni oku hoko ai ango foi mea ua ko niko hapore ia ke artificial intelligence he wakai ko ke ka whakataha peka peko si o whakamamana Moni ko anga ia ene ausia. E ka parte ne mahino e teknologia ko ni. E to mo uyang ata bai tangata. Ko me nga au pe ko artificial intelligence ko me pe ia ke hanga o mai mama o ke ofi e lahi ke si tuai ke vale. He ko me hanga go lau. Ko foi nga ko e fai he tangata. Tau pe he tau pe he ko te wati whakauka koe. Ko matala atita. Ka pate ke hanga whatongai. Ko wafe wani mai tok tano ai mai atita wata. Woua, watolo. So ke outdated. Ko hai whatongia e lava he integration e artificial intelligence mo digital intelligence. Te tanoa te tau tanoa he wafe wani mai ai atita performance wafe wafa. So kono pawai. O koe ke uhinga e toi whakapiko e tangata. E tene toi enhance angi ai, pe tene improve ai e fu pesete walnoa o left behind i hawhainga system pe. E ate whatata koe ne e solo. Pate ke sio ke whaafeka kai he mea koe hopo kere.
Toko ngai hopo o ku mamafa. Wai me e pehe sai loya ko loya. Ko hano hinga fo ke ke present mai. O wai tai me o ke tu ne ka fa mau. Ko tai ke tau provide the law with clarity. Unpack the law with clarity. Ko tai me ko mali e pe ko la me ko ni pe involved e ai politique office. Ko taimi ko ka pau e ti resista ha party petene hanga o mea suspeni ha whakamau pe. Ko mea lie ko solo ko hau pe tō taha koe na ne whai mea ka. Ko lao fika mea ka pau e hoko mea koe mea e whai. Ka pau e hoko mea koe e rifea rewa ki he TPP. E alu pe he, a specific very clear flow chart how no address for issue. Tau tolu compounded pe. How be for mau interpret pe. Pe toki vavalo ai mal ko intention no fa wela na intention ke pe. Ai ko me ke fa no ngai fa ta no fa le area ko se kumiange ko high intentions. Ko whakalea mo no whakaikiki ka hange o lava o tistoti wange wai room ke to interpret ka tau kumiange intentions. Imagine solo ka pau te tau hanga unpack lao to take clarity. O ku lava pe he whahinga loya pe o whakatonea i pe ai ko taingoe aloa tai hata o atu hane palparema. Io ha pe loya ke flow sati e foi lao mo no whakaiki mo ngai scenario ka hoko ko foi scenario ai ko scenario ko atakai e o hoko ai foi case ko mea e whai. Ka atakai ko hoko ai ko mea e whai. Tira ka pai provide with clarity. So imagine in efficient. Ke whai tutune ka uloia ke nau advice client ni. Ke alo ko le whakamore more. Pe ko pe ko makatu ngai te ke pipiki ai. Ko follow tie te ke pipiki ai. With clarity. Ka ko whaka o hata te sio ka ki kau mātua. Na o ave na amana ki o tuku ki haloia. Ka alpe loia ia ka watonga to ka upe lu te pet ki whare hopo. Ka hape koe ne ki i tau noni hake ke mea tamai wha mau. Ka i ngata he moa, koe nei whai ho. E rau ka ai ka mahi fie o po. Ke ta moa ko tau na ta whai whai lo. Ka i ke sio ai ke lava he kono modi ko misconceive ai whakakau ia digital technology pe mo digital intelligence kai ke hoko ha society ngawe ke hele ke nau tamate aki pe te nau whakalave aki e tau pe ko kowe here ia ke te importi me ki tonga. Aia ko e whoki peia ki he mama ono teu me whare ako mo whare lote kakai ki ono ngawe ke teknolosia. O wakai whako ko kauen he whakataha mahu inga apito te aku ko tui mahalo ko mea pena e tonu ke pehe ke lava at ke whakataha ko ngā he ku aunga lahi whokia e ko ono mo ni ko o ku ilo be he kakai ko toa pe ko kia taha e nofo o tala mai ika e ko ke whahanga ko ngā unua mamani ke ngahi mea whaka teknolosia tato vito ke ta whakani ko hane tokoni lahi tatau pe kapa i hano apply ai whahinga whakaukau ko i artificial intelligence ki he hano tau i ko drugs ki he malu i ko tau kau awhanua mea ke apply tau i mea kotoa solo tau i mea kotoa including corruptions o manatu i lele i pe i he hiwa taha i puispeine na e fufo i foi reform la hena fa he put ngau police ko ga puispeine oi tuko ki ko corruptions pe na hawara ai ki royal commissions na no ki commission of inquiry
Well, finding go na o mai go Commission of Inquiry. Kene hanga o tau ia corruptions na hoko he potngawe police a police peni. Koi. Ko hono tisitai se nau. E nau the whole ministry. So ke mera. You would never think. He ko men go na wanga fe ia he fata. Foi dimension ko ni. O dange. Koe good governance here. It will never be achieved in any world, in any society, unless and until we can digitize the intelligence. Because digital intelligence, lava exists in a society institution. Never go now go through for process engineering, process mapping. I go for transformations, metal main or go through for process or we got process mapping. Kai toki lava digitize. Kai toki lava koe katoa tau tala noa transparency, accountability, rule of law, mea katoa. Risiti, pea moi toinga vete, it will never and can never happen until we employ digital technology with digital intelligence. Clarity ako lava siya. Te tau tala no na tolu in concept wise. Pag ilo ka pa hekay kay to koni mai technology apa boy artificial intelligence boy digital technology. Ega bila vai o achieve. Hange goini. Tau pehe ko ono no miliona ko report ko mai ko atita. E na fiu feinga ki ke o mai ai wisiti ke na lava o associate ke performance. He ka pau ko tau pehe ko ane nai fai mau ki fatahai mo ko nga ami mo ko nga ka polisi feka mo me fan o ngau e ki he tutu aba ko fana o ge na fam tala ko e uwa o ku lava pe fana e pa kai wau ka ke penetrate foi mahafu lave a be po ga alwe pe alwe to papa we lave a me alwe to mate mau ka wai me fana de lava ya fana po ga wa me distance ayo ko no ko si o ke mau inga ko technology ke productive ai ko na ulau fe na ulau foki ai mau inga ko resources ko receipt como koloa na fai whakatau kena determine her performance. He koe whamatara ko pe ko na o turi puaka ke uoua. E ngahi wātāgo i e ua. Kai ke lava he uoua ia o asive whainga tāke. E matu koe puaka e punau nofo o wātāna topau. Pau ke te whanai ki mamao i ki. Koe ke maro i veunga o kene. Ke whaia kene. Aia tau pe o mai na maa laku maha puaka e ua pe puaka tolu. Pa tau pe he tau sika u tama tuli puaka lere. E kan ko fe hua mahafne na wala mau fe taha fe o sia. Aia koe hinga ia koe e whakatala noa ki he good government. Good government. He na o vare ue hono ri hake. Hono ri hake koe tōpiki a ke utara noa ai. Hono ngau e ke digital intelligence. Kene empower a good governance. Aia ko putaranga e kai ke malama ke hoko good governance ia. Without digital intelligence. Ka koe palapare mo ko usio ai. Koe ke na utara noa mai na tohe foi face mahu inga ta. O kui koe process engineering process mapping. I go for time of fire and Becky, Frosati, road mapping, Palani, detail. I go for time of fame. I go fetakaya mo upotma. Mo public enterprise. Okay, you look about a mouth for clarity, go out tucking away. For it, I'll go in it. All over.
tali ma Singapore ai te tau whala ka tau. He ka pau te ke whataonga e tau inefficiency. Tātoa fu patseti walu ngeau miliona. Whafofore vai. Pesete walu noa ai koe tau. Fe mo e kina pe whai ngā ue. Ka koe ne potifs mai e harisata. Koe pesete pe ua noa. O koe hono ola. Imagine ka pau te tauhanga o efficiency for government efficiency. Mane productivity. Ke naulawa o mai fu pesete wau no ko waste. Ke ne potifs how result. Imagine. Ai ko mego ko uhinga ko jai. Tokoni au pito he nau ki mana tui. O kai ko atongi enia na pai e hakau minista. Ke nau toe whakatiki whakateknikare. Pea mo kau CEO. Kai ko hanga mahe. Ka ki au e masiko wha mai pea uia. E lava he whonuan. O entertain ai mahu inga e whai paradigm shift. Ka tau lava o ngā uno. Ka tau lava to o ate pēden oku fua he. Ka kai tong tu hau. Koe uhi pe koe tau inefficiency. They pay the consequences. Koe tau invest koe iha mea and fail. Nai wef koe honga fulu miliona. Wef koe wafit miliona. Wef. What is that supposed to mean? Koe hivia e kakai. Pea ka pau te tau. Ai hangahi mo ua. E hanga rewa generation hoko. Tai umua. So koe ke tau. Ai a koe whakaukau koe. Ke tau hanga o totongi. Ai a koe laufu koe nina ko ako mea akrisi. Ai ne pehe koe, we are all indebted. Ki he kohiri. Kakai koe na nau whataki mai halafano ngā au mai jahani. Ko hanga na o simate na to. Kau tau mo ua ka nau to. But the only way ke repay ai e mo ua koe is to make the future indebted to us. Ai ako o kai ke tau tā whakafoki ke kakai na o si hanga whaiwhi lau o tau au mai jeni. Kau tau hanga tā ai ke kāu. Ke ala ke kāu na o mo ua mai ka tau tō. Whakapau te tau focus pe tau he tau ki lelei he ahoni. Tau mo ua re ma tau ki he kāu. Rotongo au tau mo ua. Ki he kohiri. Pa te tau oife. Te alu he wasi. Ndo kaya kita tau fitu tau na wai pe tau tolu ya. Imo mani. Dapat te pono loto. Bi malo ko ose ta taimi ko me hoa ne taha me te whanoa ne ta e ta tala noa ko ni. Ia ko mahu inga pito pe na e tu pe mahu inga ke lava o whamatala he koe ko ka venga ku whaingofua. Ai taimi ku whamatala e mo whahoa ka ko ngana e ngana ka ki utokan ki he taimi ka tuku pe ke whamatala ko inga ka lava ke mahu inga maari ki he ka whanongo. Ai ka venga ko ni he koe ka venga whaingofua ian whamatala i. O wai pe mga hi whehu ia ku mahu inga. Kuna o eke o mai he ni ka kope he maha ke tuku katoa na tolu ki he polokala maha o koka o atuai maha whiwhi pe tolu. Me pe whilawe mo drugs pe mo whanki mo patseti pe. Ka kunga ka te wat pe ka ke pua hamea ke loto ke whamba maa popak. Ka ta uwheunga ta polokala maha. Honi ka ta toki hoko atu e whenga maari ka hoko mai. Ko yesol. Ko awea ko just being grateful I he whaafina whai e seina. Moene lau, moene nau o whakako incidental. Ngai mea nei hoko. Nega ke te teu pe te parani pat. Very subtle. Ka te whakatoka ngai wai e ngahi lelei. Kawe ko kei tui doge whaatanoa koe te isavi invisible hand.
mea ko to pe ko pai mama me foto to na kulave ai he ko mea ko ni na ku mahino e au no ko fika mo Einstein o Einstein fok na very innovative ene hanga foto to mai ngahi formula ngahi equation ono discover ngahi whakapuri universi kana hanga he kau ata scientist o rapisi run him down mi to tangata tamagoni matamgon ko Nikola Tesla me tatau ka ko reflection go he wafe ta tolu kau scholars where it took the scientists around 50 years ki mo ake na to hanga appreciate I discovery go na o hake Einstein I hono kuonga I hono taime o ko amanaki to e vave am pen ko hono mo ni o ko grateful a bit okay for approach ko na ke education ni for paradigm shift ko hano whakau isiasi he kono hinga he na apuia he fu organization go ya he taimi na usio ai ki he avaris maka o kukei o sipe hono spini he foi system for computer tara mai a gulava o hau ke avaris ko tahiwa ko tahaua ai ko avaris maka ko mahino ta cohort tanaka to maka cohort ka pa ko te au na usivi tanaka to na maka o vahe ke te au ko avarisi ko foi tahaua ai ko to tahana ne foi maka tahaua he pepa sivi o kuri kate tia he foi system ko ni ko pass ko satisfactory ka tau e pe ka au pe kulai fe konga component ai ke IA ka te hanga qualify hata ia pepa sivi ia subject area ake foi maka tahaua out of 100 ke pass now plau e au ko grave injustice o tau mislead ai amana ono fabricate ke o amanaki pe hanga he foi conference ko ni o feta research e foi whakau mo pus whakamamana koe palpare magona o hake I hono teu ai tau tangata ki he AI koe palpare mapea e tau teu e tau tangata lolo tonga I he formal education ke he generation ho na tatau pe in different dimensions ai o very excited well ane nai o whatahapa kau ngawe wa whakamama whaia mahu inga ke tau hanga unlock my intelligence I he palani I he process I he whonga ngau ko mea ko ne solo he ko mea ni ko sia ko vai ko critical thinking he ko amanaki ko pe he ko anga amanaki ko ui ko ina de ngawe atakai o public enterprise ko atakai o policy ai na o ko hanga I ku whakakau le wa ko ui ko foi all approach ke dimension beheni na whakakau pe na tolia ko ne matolu ange pepa o mai ko ne apia unau atamai iange lai na ngawe masi ko lo raksio pe he foi pepa ko na tala no ko na whakatumtum pe ko fe intellect ke na hanga o filter ai foi processing he ko whakakau na tula bene au ko whakakau fa police ko tala mai ke hanga o entos te isa emergency evacuations ai ko foi ngo ke ta no mau inga ko ai kehe ka pau te tau cultivate
ai atakai o kunehanga enhance a deeper understanding, ignite the cognitive domain. Whakakau e tau whanau ako, kai oe rote learning, oe memorize. Ko kusio i fope, sai, koe tala mai, koe whakaukau, koe tala mai, o koe emergency situations. Pea automatically he whakaukau, ke declare emergency koea, koe medical authority pe, ko whare mahaki pe, koe minister mo ipe, pe koe CEO ministry koe health. Taimi koe ke follow he foi process engineering sensibility koea, pa o si ino ipe oia koe palpare mai. Sio, o se ange koe mea ia, kamata ke nau whakahukau because o kai aha o hinga taho whigo ko toki o se ange hodo o kunau tuk whatonga hei anai kai ia hatau whonga ngā hawa ia hatau tolu hea koe kuanga koe whakakau mai pe nau tolu malu e waka a koe popo e waka he ko kuhinga pehe mau inga ai tau ono koi dimensions moi whakau paradigm shift oi mea koe tope uhinga pe wanga o ke ako koe whatata he koe fufoi mea koe to fuhi a mahamani ka koe anga koe tau ngau koe kono apply ke ngau anga koe whonuan fu ufie ma koe fia he kumahino he kau pure ngau e makau tak ngau e ngai pot ngau e kutoa ngai ai mahu inga foi process mapping process engineering mono unpack with clarity ai mea koe palani e ngā ke whakamakatunga lelei time tau wahe resources so koe u elemeniti ia koe oi good governance e tau ngau e aki whakafoa ke whunga koe nyuhange koe ni Pepe panga folau ke pot ngau ko ni. Na fe ta gosi. Na ya ni mamano ai. O hake peke ono mano. Te taun. Ai o kai ke a makatunga ko whakafua pe whakatope ni pe. E ko me ko ke a ke whakakaukau na toria ko hono ripoti mai ko ose panga folau. Ko panga folau na o mai vai he pacheti hono whahoko mai minister pangana 4.5 miliona. Ke lere me isi ulai ke osi ki sune. Koe mau whataha toeni i Februari he osi o mohono whanoko ki mauto Rocky Cabinet. Koe whahoko mai koe panga folau i he pacheti na allocate ki he folau. Osi nima poi niua ia he ne au pe ki tisema. Koe ke awa koe koha mismanagement ia. Ko hawe koe taat palani ia. Na ikai ke nau whai na toi nau homueka ke nau raki hanga mepi mai ai hanga e nau whai mahina e tahaua hoko ke whakapakatu ungai hono wahe. Pe malama whewhea ke tau implement good governance. Pe neongo ukai ke nau tau pehe ukai koe nau lau mahari e pe koe intentioni ke nau kaka. Ka aku whaka ata he foi dimension pehenia ke nau he henga katoa peke corruption. Pa koe ui koe tuai, ai koe anga maheni, tau pehe koe kau minister hau nina nau ngawha pure anga. Na nau ilo nau tau koe mea koe niu hoko pe. Na hau na tau minister hau, kos ilo pe na tau he, ta tau ai pehe kai ke ha mea e hoko. Kako kuangan no ta ake ume ako dike wata.Aya we. Saya so. Malo vito pivin fa malo ate ma fa mari e fin ke fa hoko eta proclama goni. Ka sai be ko nga goni ku mahino vito ai ka vinga goni fa ke fa tala no. Tata nak be fangi feo ko ke toki o atu e ke da proclama. Fa hona ke na ke pe ko kamata da proclama ku kamata fa le rea wi ka
Eu ka. Koi. Aulo aki. Aulo aki. Ai koe tuka te tato kwasi o beha foi taimi ai I hui ka au. Ai koe aulo aki ko hatople lulu. Oh ia, so sai be ko na ku po foi be fa taimi ai te tato ki pro ki mu a pro le be ko ta tali be ke le he weekend ange ko ta fa ma hene ki. Tato si o be hui ka au. Aku fa malo at biben pa mo ofat ke ngau fai tongana tato ki si hui ka au. Ofat sol. Malo. Ia. Whamaloa te kāinga I he lawa koe tau proklama whatwhanua fōu ki he wikeni I hiriang koe tau pekia, tau whoki mai koe ngā koutu ina whatonga I be he minister ko apong koe whalai koe te ahamalolo I ta pēku mawhinga ke whidina mei whahoko pe ane awhi ka koe ngā koe te ake wau ke whoki mai wau mai pēku ngā koe ahoni koe I heni pe ku lava lewa ke whahoko te taploka lama I poni, mo whamaloa te ka tingi mo tolu I ho mo lava mai, lava ke mo no fo I mai taploka lama, katau loa wa pe tau ongo se nolo, tau ongo channel I he YouTube, pe mo tau Facebook, o ku whawhiwhia lava ke mahino, o ku mo kau whataha mo ki mau tolu, pe a mo ki mau, I he ploka lama koe ni, ka hape mea lava whaia wahe aonga, ki he langa whanua pa mo whakato bleki na whainga ngā ue pa mo ilo ko tui ko konga ia mahuinga pa pa uke ki konga ia mahino pe mahuinga ke te koe ke ilotoni o whanongo ai maybe the next program to ki konga ai pe ko tuka toa pe koe to ki taitari ke mea hoko na me au ngai ka ku whamalo la het ke te motol I he lava mai ke whaosa ki pe ai whamalo ia tau ka taha koe ni kuna o whai hono sponsor e tau proklama ai ka taha koe ai South Pacific Loans I he noa walungea walu hiwa walu I he Cavendish Drive I Manukau ka ku ke whia mao a Sainiti ke tokoni ki o family I Nusilani ka ku ke whia mao ha whainga paanga ke totongi ake ha whainga whainga tamaki totongi ako whatau lele pe whatau api te ke lava o whetu taki ke te kina o tolu tai biko he noa walungea walu hiwa walu lea ke starek tupou tene tali mai bei ha telefoni me whainga whetu pe maamani o kui ai I he ni ngāi whaibangari o te lampe tala noa ka koe ku ngā tau kei tene lawa ki whare I koe I he no te ke whahoko pe e kaulere ka koe pe I kai ka koe mea ke tari ia ko smahina pe koe wawe taha ni hono tari ha whainga no ai kau taha koe South Pacific Loans kumahu ingai ke tāpe koe pe manau kau whina mui ai I he ofisi te nau lawa pe tokoni atu ka koe I lea whatonga ka pau o ku ke whietala noa ka teki nau tolu pe ika ke ngā tai o ku whahako atu pe mi he tau whare wala I loto noku alofa ai page fashion store I loto noku alofa o si iai tau ngahi puta ko ia ku atu ki he whakame ai lunga I whanau sapati whae sapati tamai o si tonga na ngahi uta ko ia ko ai konga ko ngā koe wawe koe ai whakatau ke I toe lahi pe ka ku toe whenga ki te olatu mai konga ke au atu pe ke ngā nalawa o ne whea ho mo ngai whia mau ka mau whamalo lahi atu o mo wa whea ai tau wharikoloa wala I loto nuku alofa page fashion store whika hiwa I loto nuku alofa pe hefo ke tau wharikosi ulu I he tawhaaki pe page fashion Francis Tickards whamalo lahi atu ke ting modol pe mo tua ke atu pe tau ngahi koloa kosi ulu kilipa mo ngahi koloa ke he pe teke mao kutoa be koe kake aha pahinga kelas kilipa ia mana koe mamani teke dai mau he wharikosi ulu o si iai pe original teke lawa ave ke mantu I ke ngahi kilipa koe ni koe ko ha copy ni hai ku warranty me koe ko factory warranty me he original pe ka taha koe hana to kilipa I he tatau pe koe wall pe koe papelis pe koe ka taha koe Stylecraft o ku nau hanga ina tolo o malo I nau factory warranty nau ngai kilipa ki whapapau I lere be me pongpongi ke pouri a kotoa e ka ke mau pe vela ko ngai kilipa ia ku mau o atu ki hena
neongo te nau kehe I mahu inga mo u kopi koe o ku o mai koe he ni ihi ku nau kopi holo pe whakatatau ka koe koe mea mo ni ia o mai me muri o whakatau holo hoi I tongana e kai ke tatau ia mo original I ho whakatau ka pau ku ke whale reki whale kosi te ke tala pe koe whai kehe I he ngai ngata he mawe maasila pe mo tolonga te ke mau katoa tia e Francis Tickets. Koe maka koe ia atesi pa me Brisbane o ku kei ngawe ko tiku tokola hapi te kakai e tiki mautolu ko mo osfedu taki ai I he ne maka pa ofa api te taimi ugu ne design me ngai maka to ke ngai malai koe hao ngai ofa anga ko na mama e atu te ke lava o fedu taki te se fika telefoni ko na wasi atu he screen ke ne tokoni atu ke te koe I he maka a live stream tā whalani pia mo ngahi kote ko ia ki he ngahi siasi lava kodoa des o whahoko ia pe me Brisbane I Australia. Ko e prokalama pongpongi o manaki ke whahoko atu I he fitu pongpongi a pongpongi henghengi a pito. Taimi mahalo en pe kuke o sa pe kai nusilani. Fitu pongpongi e whahoko e tala noa hono nima pe mo e whafafonga wharearea malolo e tua te lavulavu ai a koe proklama I hono nima o whahoko pea moia I he whahoko tia pongpongi I he fitu pongi. Ko taha ho a tārewa e whahoko atu ai proklama ko ia whawhango sayone pea mo whaiwhekau sales waka I he taha ho a tā a pongpongi. O ku ko tui mahalo ko proklama ia ko lawa manatui I he tainimi mantu kei ke nope wada mai he ngai a malolo te ke fufa kau lahi olo ke upoloka ko a pongpongi foki e lere to me polokalama ko ia ai pultosa ko ia e lere to me pultosa pongpongi I he taimi fa e fiafi ai taimi ko anusilani e lere to ai me pultosa ai a pongpongi ai ko valo pongpongi e tuate lavlavu ko e taha ho ata ai whawhango sayone pia wha e fiafi apple dosa. Kage, mo pouria, tau toki whelongo aki I he ngai pokalama ko ia pongpongi, ai malo apito ho mo mea mai.